Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Tanihi loko ndzi vurile leswaku ri timhaka ta ka Gaza ti lo tata poto ra Galaza. Namuntlha hi fiki hi vona Gagash a endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook a dye bhiriviri. Naswona eka nkandziyiso lowuwani a angula nkandziyiso wa mfundhisi loyi a nga endla nkandziyiso na yena a karhi a vula leswaku ri ti-influencer ta ka Gaza vo lo swi fambela, laha a nga boxa vito ra kokwani Chauke, a boxa vito ra Gagash, a tlhela a boxa na vito ra Minijere Philani. U kombise leswaku vanhu lavawani va ya eRed Room le Rivonia va ya khendla. Lowu nkandziyiso lowu nga fika wu ba bembele kumbexani ku hangalaka ka swiyenge swa mabulu. Se namuntlha hi voni Gagash a endla nkandziyiso thwika xiyenge xa mabulu xa Facebook a karhi a angula nkandziyiso wa mfundhisi. A hi rhangeni hi tlangisa nkandziyiso wa mfundhisi ivi hi ta hetelela hi nkandziyiso wa Gagash loko a angula nkandziyiso wa mfundhisi. Vanhu va ka Gaza, vanhu va le Giyani, vanhu lava va influensaku Matsonga hi swilo swa ku ya khenda. Ku na ti-influencer ka Gaza, ku na ti-influencer, ti-trade influencer lava influencer ku vanhu va influencer ku a young generation, vana lavatsongo ku ya khendla, va ya ti-Red Room, va ya khendla, va khendlela timali. Na mi ribuka kumbe na mi tsundzuxa ku loko mi nga hundzuki, mi nga stopi ku influencer vanhu, mi ta fa mi ya tiheleni. Stopeni ku influencer vanhu, mi tlhela mi tivita ti-great influencer. Tiko ra ka Gaza mi influencer vanhu, mi influencer Matsonga, mi ya khenda kwale mi Rivonia, mi khenda kona, mi ya lava tinyoka, mi ya tlela na tinyoka, mi fika mi va na timali ka ku timali leti mo ti tirhela kasi ma swi tiva ku mi tikuma kwini. Timali leti ma swi tiva ku mi tikuma kwini. Mi ti-great, mi tivita ti-great influencer ta ku rhumiwa hi Sathana. Hundzukani. Hallelujah. Vakokwani Chauke, va Gagashi, va mani va Philani, ni ri hundzukani. Mi tlhelela ka Xikwembu, Xikwembu xa mi rhandza. Hallelujah. Loko message lowu hi ta wu posta ka TikTok, loko ku ma wu kuma kumbe un'wana wa n'wina loyi nga ta wu kuma a wu ya fika eka n'wina, ni ri hundzukani. Mi tshika ku manipuleta vanhu, mi tumbela ingaku mo tirha, ingaku mi na ti-business ku ri ku ma swi tiva ku mali leyi mi yi kuma kwini, mi ya ku khendleni. Ye ti-Red Room le Rivonia mi ya khendla, mi tlela na tinyoka, mi nyikela hi ti-spams ta n'wina, mi se mi vuya mi influencer vanhu mi ku n'wina mi na timali ku ri ku mi ya khendla, mi khomela ivhangeli ya Sathana. Hundzukani va ka Gaza, hundzukani. Xikwembu xi le ku mi voneni. Hundzukani, Xikwembu xi le ku mi voneni. Khuzekani ka mhaka leyi mi yi endlaku hi vito ra matimba ra Hosi Yesu Kreste. Amen. Walowo i nkandziyiso lowu nga endliwa hi mfundhisi a karhi a hlasela ti-influencer ta ka Gaza. Sweswi a hini ya vona nkandziyiso wa Gagash loko a angule eka nkandziyiso luwa. I'm very disturbed. There is a guy called Jacob Mavasa or whatever. Jacob was whatsoever. I don't believe he's a pastor, but just somebody who's obsessed with fame or somebody who's trying to be relevant. Because he was talking about Abu Gagash. That's why even some stupid people who are like at the TikTok, when they need fame, they just mention my name. When you are big, you are just big. There is nothing that you're gonna do. But I know I'm very good when it comes to this nonsense. And then Ranzibano, that's why they know once they mention my name. Because whenever they speak about them themselves, or no one listens to that. That tells you a lot. You cannot open a platform with enemies because I've got enemies, a lot. So but the moment you drag my name, I don't disrespect pastors, but one thing I've noticed, and I would say, I will congregate a lawyer.
mi ya n'wi byela misa luya va ri man Jacob that's why a ri na mavito ya tidonki la kahle enhlokweni a nga kahle la that's why a ri na mavito ya tidonki nyana va ku Jacob u n'wi vona Jacob wa 2 months plus leswi va nga dinga tibiyela keri i ntwela ndlala from the word go wo vhe va munhu yaloye a bebula nga zanga mama vo vhe va kapusa mukapu xixexe that's why a nga ri kahle na nhlokweni Magaza, I'm not trying to justify whatsoever but the sooner you accept ku la misaveni ku hava swi swa tirivoni ku hava tinyoka ku hava yini la misaveni ku tirhiwa the better. You'll be stuck hi swo byeriwa hi munhu swo phuva we i ri hleketa ku la misaveni ku na tinyoka ku na yini i loloha ku tirha wa swa fanele va va na tinyoka. There is no such kind of things. I mani nga tshama ku yi voni nyoka ya mali. There are people who have failed in life. There was no way ata na 20 wa tinyoka ta kona if ku ri na tinyoka la misaveni. So mali yo tirhiwa kumbe yiviwa swi swimbirhi sweswo loko nga se tlhariha ta tlhariha ku ri khale mali yo tirhiwa kumbe yiviwa. So I think at some point I'm also reducing myself to leveling and tin'wana to ka ti nga twisi. I shouldn't be even answering but lo fila ku a ni ri mi lava hi attention ya se mi ya n'wi byela Jacob va ri Jacob mfundhisi lexi tsandze mati loko tsandze mati me ni nge ku hlambisi the so called mfundhisi i tsandze mati i la me ni ndla yini va ri uma la phalavura loko ni twa mi n'wi byela nga ni tweli ndlala me people vanhu lava loko se neti a ku gagaxi moho hambi n'wi tambela ku nambutela i khome ndlala munhu yaloye a swi bohisi n'wi dyisa nchumu wo n'wi byela ku ni ta ku gagaxi ku kumbu i ku natswa kumbe a nga xurha vanhu lava va khome ndlala majority i ya veka xipikara henhla ka khumbi laha ku sana phayiphi la a tshika ku hlamba phayiphi yi nga laha i ya vulavula hi mavito ya mina ku mina ni endle yini yalona ku na vanhu na ti-influencer there is no such kind of nonsense people. If you are big, you're just big. God loves you, you're just favored by God's what they call God's favor, God's grace. The grace of God is sufficient. So some people assume those things is through witchcraft, is through overnight or whatsoever. If you're not favored, you're not favored. Maybe I will appreciate Matemba enough. You just need to keep on praying. Fame is a we have no time for that. So you must learn to respect vanhu van'wanyana. Swin'wana swi bohi. A na swi ni khumba that way but no vula ku it's good sometimes munhu a ti vitana mfundhisi a lwa na swoho a recruita vanhu a ku recruita vanhu mavito ya vanhu. Un'wana a tshame kwala omonyo what was so amen about it? There was nothing amen there. Vanhu mi ta phuva ku ri mi ta tlhariha ku ri khale loko ma ha landzela vanhu vo phuva mi ta tlhariha ku ri khale vanhu va phuvile landla fundhisani swona xa ku ya ku tirheni na ku famba teketela vanhu ti-5 rand xa ku ya ku tirheni swimban'wako xa ku ya ku tirheni a ku yi ku tirhweni a ku na nkarhi wa ku huwa mi famba ku tirheni kumbe ya ku yiveni that's it. Mali yo tirhiwa kumbe yiviwa sweswo ntsena a ku na swin'wana swo tirha swo fana na sweswo se u hela ku yiva kombela kunene va ta ku nyika ti-5 rand ti le kerekeni munhu wa ti-5 rand me nkarhi van'wana before mi ku tivitana vafundhisi i fanele ka interview and then hi question your level of understanding or your level of maturity. Mfundhisi wa ndlalanyana na hi wa hlupha phela kome ndlala u ni kombela hi ku tlhavela wa kombela bele mfundhisi kombela ku doneteriwa xitulu kumbe ku nyikanyana na sound nyana ku vona swa hi la ku sungula ku duma hi mavito ya vanhu katantara a xipikara xexo wa ku pofonyo loko ri raha na gumi ri ro biha
swi bihi ku kombela masipala ni kombela mi ni tlhavela ni ku tlhavela ya dya na xisaka xa wena na nsati nsati wa ku wa ganga swiphukuphuku a ku mfundhisi in the name a ku mfundhisi wansati i fanele a pfa vula ku leswi se huma ndleleni loko munhu a ri nyopfinyopfi nge swi cinci sweswo if you're not smart, you're not smart. There is nothing that I'm going to do. Unfortunately murhi wa ku nyika munhu vutlhari ni hava me matambelana ndhawu leyi si nga joyelana loko munhu a lava ku chuluka ya chulukela le kule leyi va Jacopo we nga ku siwani bayizela un'wana ri nice t-shirt ya na khensa 23,000 na khensa khale nga ni xixavini loko ni heta ku xava na kokwani Jacopo va landzela nkondzo wa tuvana vona va xilandza kwale 23,000 mo tsacha ku va swi tivaka va landzela nkondzo wa tuvana va topa 23 a swi tivaka mi ta vo na swi fikile ka ku mi ni vutisa ku mali muni se ni hlamulela mahlweni 23 maxaka lazina na loko ku tshuka ku ve na loyi a lava ku ta vutisa 23 swi ti chiperini ku va 23 ntsena so a n'wi vona kahle luya u fanele meka xo loko a yimile kwala xikhumbanini laha ni fanele ni phusha xikhumba lexa xi n'wi wela nhloko liya ya ntima vanhu loko la ku penga phepha no ku penga nga swi bohi ku a za rhwala maphepha wa swi kota ku lwela mavito ya vanhu a nga swi tivi ku vulavula hi mavito ya vanhu okay rivonia there is no such kind of things people Magaza, open your mind, open your eyes. There is no such kind of things. Swi nga swi ri kokolo mo mara ka gaza ko hava sweswa ku nta munhu ku na nyoka ku na sweswo msami mali yo teriwa kumbe yiviwa that's it nyoka a mi ta mi ra tindzundzu van'wanyana se tindzundzu ta ku hlanta mali gaza liya hinkwayo a ku ta ku ri na tindzundzu kusuka le kule gaza liya hinkwayo a ku ta ku na tindzundzu hi lero a wu ta tsaka no dya vuxa loko a ku nyoka yi huma the way mi nga chaveki na swilo xiswo a misaveni ku hava sweswa ku munhu ku na nyoka ta teriwa la kumbe yiva that's it ends there mabayiza man okay ni nge le xigodeni namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela